Assalamualaikum abia lung kenun dayang bacut. Lun kapadung ge mulumpo hal yang sama. Pu kalumpo ya. Kata buat kitab takbir mimpi tang. Yaitu tentang kematian lung. Tolong abia jelaskan pu arti dari lumpo lung yan. Kibana mulumpo den. Hai ku mulumpo abia kam ningai ku. Nyo kan kalau ningai ne. Ti lumpo wa. Kau na abia kiban le makna daripada talumpo tanyo kam ti. Karap di. Mangke banjara ada bagat. Hai dah taubat. Dum lang lumpo wayo te kemati. Tamu lumpo kamati deh. Ti jaga dengun te sang han tadong bagat penyambang susah tu. Kagak kirim la lumpo oleh Allah Taala berita kematian. Dum lang lumpo susah te mati pulam tu mati bibi. Maka dah taubat Nyan makna ji peringatan. Teman na urung pegah. Ni terlumpur mati berarti panjang umur. Yang gebi semangat. Sampai tempi relih fikiran. Terlumpur mati. Tengok tak cok makna lahir ju. Berarti matinya bila tak pegah ilu lalang sadar. Lalang tengut na terlumpur. Susah tekan li tetap terlumpur ke mati. Tak taubat. Bersering-sering. Tak taubat bersering, tak taubat bibit.